بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Masih kita niyo ha Maddat Ulum Al-Quran. Mahapon ining kaunnato kapangadjian pagtagon Tarjumatul Quran Al-Karim wa hukmuha. Tarjumatul Quran Al-Karim, pagjul bahasa. Tarjumah, pagjul bahasa, pagtranslate. Tarjumatul Quran Al-Karim, pagjul bahasa. Ha-Quran mahamulya, pauno-uno na bahasa. Ma hukmuha, unin hukuman sin magjul bahasa kaw. Tamam? Unin hukuman sin magjul bahasa, mag-translate kaw sin Quran, sin Quran Al-Karim. Naam. Ini subay taray sabhatihon karena matauding ha mga manusya simud paparakala nagmaana sin Quran literally hambuk-hambuk. Uno man jari ba maana anten Quran in pagmaana kaniya tiap-tiap kalima hambuk maana niya may matup kaniya atau suway biaddi. Na muna suway na tuingaton in pagtarjuma na bahagi nagdua. Ngeta nyo rin pagtarjuma, pagtranslate. Arong kanyo rin suara ko? Sawara. Muna ang pagtaon at tarjuma al-harfiyah. Inatisin at tarjuma al-harfiyah, literal translation. Literal, harf. Tiap-tiap kalima, ma'nahan musyabiyain. Tiap-tiap kalima mo ini ma'na niya. Ma'na sambil dumagbus translation sin Quran. وهذا يجوز من جربها إن ترجمة الحرفية. طيب إني كروه الترجمة التفسيرية. الترجمة التفسيرية هاتين يا أمنا إن pagtarjuma, pagjul bahasa lilayun in ayat sin uno-uno na bahasa hakagaus-gausan sin manusya hakamaksuran sin ayat amun kabayaan niya. Hakamaksuran sin ayat amun kabayaan niya. Naam. Impagtag sin paglilay sin ma'na sin ayah at-tarjuma at-tafsiriyah. At-tarjuma at-tafsiriyah. Naam. Muna yung tarjuma al-harfiyah long sin mga ulama wa hadha la yajuz liman jari. Tafsiran mo yung kataan ma'na niya. Sabab mayta, sabab hangkan siya ri manjari. Malawain kamaksuran sin Quran. In ayat sin Quran, na di mo hikatunay, mangumianahan sa hambuk-hambuk kalima. Malawain mu'jizat sin Quran. In lanab sin balaga sin Quran. In maksud, kabayaan sin Quran, di mo hikatunay. Dilan takamu pamahan ayat sin Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Surah uned to, Suratul Isra. وَلَا تَجْعَلْ, bang mumakna ng bukambuk, la taj'al, ayaw muhina nga, yadaka, inlima mo, maghlulatan ila unuqik. Hati niya mo ano tayong pagtagyan? Amuin hikari mo maripa, pauno ba ini? Liog mo ini. Amuin, lintangon mo siya maripa, paliog mo ini. Lamingon mo maripa, liog mo. Wala tabsutha, ayaw mo rin sa buklara, kullal bastis yung pagbuklad, katan, fataq'uda maluman mahsura, na
makalingkod kaw maluman amuin long tamalum amuin siyususun mahsuran iban sin lugi. Impangasubi at tumay maksud sin Quran. Di papabutang yung 5 maripaliog amati maksud sin Quran. Di imaksud sin Quran ayaw ra kaw tud mag-ikot nakalando bibiya mo dyan 5 mo. Ayaw ra kaw isab mag amuin buklaron mo nakatanin 5 mo hati niya biya maguno ba ini ipagbuliraya mo nakatan isabulak mo nin alta mo hinakaw tumaw hapagkahi mo rin mo natawan in family mo naam mayta kumangi kaw nabang mumianahan in Quran literally hambuk-hambuk malawain makna sin Quran iban malawain i'jaz sin Quran ang kandalong sin mga ulama an intarjuma al-harfiyah la yajuz انتبهوا تمام لا يجوز وهذا أيضا مستحيل مفهوم طيب أما الترجمة التفسيرية أما مجمعنا كو سن للا ينمو إن معنى سن آية كمقصورا سن آية فهذا لا يجوز منجري بقنهات منجري جمان كغنهن أسupaya kapahaman sin manusia. Nah, supaya kapahaman sin manusia bang uning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ampain tarjuma al-harfiyya la yajuz aw nambuuk alim dayha Fransi mustashriq amun nangadji sin Quran maksud lumag salla ingan niya inusugyad tumapanday الدكتور الدكتور مارداريس maingat siya bahasa Arab maingat biantog sambil sin mga ulama mga Arab dia aksya sin ministry sin France papaghinangon amo inlong tanan pabissarawon hatungod sin Quran iban hipapatranslate kanya literally in Quran unin ari niya law niya amma uslubul Quran fahuwa uslubul khaliq jalla wa ala in uslub lang niya sin Quran uslub din hatuhan Rabbul Alamin fa inna al-uslub alladhi yantawi ala kunhi al-kain alladhi sadara anhu hadha al-uslub la yakunu illa ilahiyan in uslub lang niya diara sin Quran uslub sin nagpapanjari usluban lang niya dahan sin nagpapanjari ang kandalong niya biya sin bahasa French bahasa French di lang niya makarihilhad to sablong niya limited din bahasa sin France. Iban long niya malumi in bahasa sin France. Matod malumi bahasa nila. Kanalong niya ri niya kakausan hitunay in kabayaan sin makna sin Quran. Kana in tafsir al-harfiyya la yajuz. In kato in sinug, di na makaabot. Di na makarihil tod sin makna kabayaan tod sin Quran. Ang kandayin kita maglilay sadya sin maksud. Lilayon tay maksud na kakaus-gausan. Ada po nin hambuk-hambuk maanahan mo. وهذا مستحيل لا يجوز تمام لا يجوز سمغا بيوتان سين mga ulama aturan in magtatafsir sin Quran min tafsir maglililay sin makna subay aun aturan niya muna in aturan biyutang sin mga ulama supaya siya jarihon na magtafsir isa puas sin pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban singkatan أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة القرآن سبي منا إن magtatafsir sin Quran subay siya ha aqida mabuntul bukun siya aqida bingkok amoy magsulang iban sin aqida sin Quran bang aun tao in aqida niya nagdara hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaya ya panjari sahaya hi Muhammad na manjari magtafsir abadan la yajuz sawa bin aqida niya bingkok ha bang aun gumuha lang nin ko hi Muhammad timag na ring hasahaya ko magkakad yan puting matarang in hadith na mayta tungod sin nur sin Muhammad amin real sahaya hambuk din nagriwayat kaniha musannaf sin Imam Abdul Razzaq hambuk din si mabbut sin amun hadith niya yagittifaqan sin mga ulama in hadith niya mawdu' tabihu hadith mawdu' hinang-hinang naam in Quran na mayta matarang
Qul innama ana bashar. Pamungan kanila ya Muhammadin ako manusia. Manusia, ya panjari ring halupa, bukun nga sahaya. Tabi, ayaw ko makahasin amuin bisara sahaya biyahin ebe. Kalam farik. Intaw bihan tao wala nang adji. Paintaw nang adji. Namando kasin baita sin Quran, subay siya ri masasat si makabtangan bihan. Way kapuspa indahan. Muna suway na aqida niya mabunto. Hikaruan niya, subay inkaunan si magtarjuma, tafsiriya, aliman bil lugatain. Mapanday siya harwa bahasa. Bahasa sin Quran mo yung bahasa Arab. Kaya siya maingat ha nahu, maingat ha sarf, maingat ha balaga, maingat ha uslub sin Arab. Iban maingat ha amu indahan, daganan sin bahasa sin Arab. Iban maparuk siya ha bahasa, amu i-translate niya yaw. Ikadto mo na maingat na siya ha bahasa Arab. Mang siri maingat ha bahasa niya, di maingat magsinug marayaw, bingkukin sinugan niya, biya sinugan ding haunuwa gimuha, at tawakan uno-uno na bahasa bukun mabuntol, di da siya man dyan magtafsir. So ay siya uno, alim bil lugatain, hadwa luga. Luga sin Quran, iban luga mo i-translate niya maun in ma'na sin Quran. Naam. Kanda syarat si mga ulama, dahing ha mga syarat niya suway siya maingat, hamuin ulumul Quran, maingat siya nasikh wal mansukh, asbabun nuzul, maingat siya sinamuin na ulumul Quran, qiraat, iwan sin mga biyain niya, supaya siya maka tafsir sin Quran mahamulya. Way, amot doin kahawpuan, hatungod sin tarjumatul Quran al-Karim. Wadih? Matarang insyaAllah? Naam. Sumuno pangadjian, lumatun kita niyo pamuhkam, iban sin mutasyabih. Unin muhkam, unin mutasyabih. Daranta niyo pagkarungukan long niyan, iyan mutasyabih saan, iyan muhkam. Unin hati sin muhkam, unin hati sin mutasyabih. Aun halom sin Quran muhkam, aun mutasyabih. In muhkam, kaya wa siya rin hakalima al-ihkam. Bukon dahil hakalima hukuman na, o nadlato rin yung naglilay, in muhkam lang na rin hukuman, minig na ako magtoy, may na. Magulo pa karumungog. Dahil hapanagnaan pa rin na magkudan. In kalima muhkam, dahil siya ahkama, yuhkimu, ihkaman. Unin natin ahkama. Ahkama bima'na atqanahu, itqanan balighan. At iniya, perfect niya tuod marayaw. Piyarew niya tuod, atqanahu. Piyatimbol niya tuod. Piyapino tuod. Bukun hat, biya siwa-siwa atqanahu. At ina-perfect niya tuod. Naam. Ada punin mutasyabih. In hatisin mutasyabih, dahil ha fi'il tashabaha, ay bima'na tamathal bayna shay'ain. At tamathal bayna shay'ain. Mutasyabihatin niya nag-anggil iban sin dua. Aun dua nag-anggil, halaw. Mutasyabih. Tashabaha ay bima'na nag-anggil karwa. Mafhum? Naam. Ang kanda yung Quran mahamulya, piyakay niya in kalimat uhkimat, bima'na amin perfect niya tud piyarayaw tud marayaw. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam ra, kitabun أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام راء كتاب إن قرآن أحكمت آياته بيارا يوتؤد إن كبتر إن كنيا ناس سسل مرا يو إن كبتن أحكمت آياته إن كهكم حكمانيا نقامو أمو كتا ثم فصلت مهوليان بسياليلي. Tamam? Naam. In Quran niya milladun hakim. Dahil siya Tuhan hakim sangat makaingat. Iwan sangat hipo sing kapandayan. Naam. Ang paintasyabuh. Hati niya mga nag-anggil. Nagangkaragos. Kaya kay sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayah. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutasyabiha. Taqsha'irru minhu جلود الذين يخشون ربهم. وننهات سن آية الله نزل أحسن الحديث إن الله تعالى نقبترنسيا سريو ريو حديث أمو إنقبتغن سوي
kitaban amo na yung Quran mutashabihan ay yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal i'jaz. Nag-aanggil-anggil in kaybanan ayat pakaybanan ayat halingkat iban ha mu'jizat. Hada ma'na mutashabihan. Mathani ay pagbabasa-basa hundaran. Atawakan mathani yadhkuru syai'a wa diddah. At iniubos niya sabutunin hambuk, sabutunin niya na sabinlawan niya. Sabutunin sulqa, sabutunin narka. Sabutunin adlaw akhirat, sabutunin dunya. Mathani. Tamam? Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Muling kagimbahibo sin mga sila namarat sa yapa Allah Ta'ala bang sila makarungog sin Quran. Nah. طيب ولم معنى سن محكم يبان سن متشابه supaya kita malawa اصطلاح سن مع علماء إن محكم إن هاتي سن محكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال إن هاتي سن آيات محكم سيانة إن آية مطرن إن معنى الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال أم إن دي makasud يتطرق makasud أم إن دي سيا كسورا أنو إشكال مسألة أم إنها معنى مطرق آيات إن هاتسين آيات محكم بلكنكو سيانين آيات مطرق مسوى إن معنى أم إن ويرؤون makasud maun kanya مسألة kapahaman kikatan. هذا معنى المحكم. أدب متشابه إن هاتس متشابه من قوم قرؤوا آيات متشابهات هو الذي طرأ عليه خفاء سيانين آية طرأ عليه سمود مون كنية خفاء بأون دين دون نكاتبو في المعنى همعنى المراد منه amuinha ma'na maksud sin ayat yaun. Aun dain dum biadag busnakata po bukun siya matarrang ha ma'na min maksud sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'na al-mutashabih. Aun mutashabih halom sin Quran, aun binass al-Quran namaytin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Qala Allah ta'ala huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat siya in amuin nagpaturun kay mo sin Quran fihi halom sin Quran yan aun mga ayat muhkamat bima'na matarrang masawanay ma'na hunna ummul kitab sila nanin puunan marji' babalikan sinamuin ha Quran wa ukharu in kayba na ni sabding ha mga ayat mutasyabihat bukun matarrang in ma'na aun khafa aun biya bukun tud matarrang tamam fa amma alladhina fi qulubihim zayg ada pun yung mga sila aun hapangatayan nila kabingkok fayattabi'una ma tashabaha min urulun nila sadya na mo yung biya mga bukun matampal yaddo mayta ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wili maksud nila urulon nila niyadto supaya maaunin fitna, inlingog, inkatan, supaya maaunin subahat halom sinusin tao. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wayroon makaingat sin ta'wilan sin ayat mutasyabihat malainkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilm ada pun yung mga sila mahugutin pangadji. Naam, bang sila maka langba ayat mutasyabihatin pamung nila Rabbana amanna bihi kullum min indi Rabbina piarat saya na muna siya ingkatan yan dahing hatuhan Rabbul Alamin. Sanati ila hada al-ishka. Yapahaman na insyaallah bang unin muhkam iban sin mutasyabih mafhum. طيب هل يمكن تفسير المتشابه أنو منجري تمعنهن إما متشابه بيدين إما متشابه منا دين mga متشابه أم mga صفات سين الله سبحانه وتعالى بيسين بيدين كلمة يد
lima. Nasabot kaybanan ayah, yadullahi fawqa aydihim. Naam, yadullah. Bang muma'nahan, in lima. Sinallahu ta'ala. Hababaw sin lima nila katan. Hada mutashabih. Tamam? Fihi khafa. Bukun matarra. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Intuhan Rahman ala al-arsh. Ha-arsh istawa. Istawa. Bang muma'nahan istawa, atin yan na rin doon. Istawa. Naam. Biasim mga ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala hakayman ang ayah wasna'il fulka bi'ayunina. Hinanganin adjong hamatana mo. Ano manjari ba ito tafsiran ta? Manjari tapahamun at tafsiran ng mga mutasyabi. Yung mga ini mutasyabi, yad, saq, mga bitis. Aun sa nasabot alam sa Quran, yawma yukshafu an saq, bukisan nin bitis. Saq, ain, mata, wajh, wayabqa wajhu rabbika. In mga inikatan mutasyabi. Taib, uno yung pagdil ta kanini. Manjari ta ba maanahan? Dahil di nasimpakin mga ulama nagdua. Tabiho, nasimpakin mga ulama nagdua. Aun madhab sin salaf. Aun madhab al-khalaf. Tabiho ma'i. Ba't nyo kapahaman bang unin piyagdiriskasan? Bang unin piyaglilingukan sin tawbiyaw? Naam. Muna in madhab sin salaf. Long sin mga salaf, in madhab nila ha mga hal biha ini, tafwidu ilmi haqiqati maani hadhihi almutashabihat ila Allah wahda. Hihangla tanah. Pallahu ta'ala, bang unuto din haqiqat sin ma'na sin mga ayat ini. Hawayroon pagpasandong bang biadin hantang way na pagpasandong. Tamam? Unin aki sin mga salaf, in aki nila, hihangla tanah, in ilmu, iwan ma'na haqiqat sin mga mutasyabih ini, Allahu subhanahu wa ta'ala, sarta, lapasunta siya rin hakatan salla manalla. Ma'at tanzih. Way pagpasandong ma'na, inahin ang problema sin jaman bihaun, laong nilain sila hamadhab sin salaf, sa wala nila hiyang lakatan, biyut nangan nila ma'na haqiqat. In kanila, banglong niya lima tud, sa bukon lang niya sin lima mo. Amay na ng problema. Ang pain salaf na kauna, hihangla tanalong nin haqiqat sin ilmu sin mga mutasyabihat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pagpasandong ma'na halom sin u. In problema sin jaman biyang balikan ko, in kanila, biyutangan nila ma'na, in ma'na lang niya sin niyad, lima tod, sa bukon lang niya sin lima. Dahil di na nahiluhala, in kita. Di matay sin kaywanan. Pasal may ta, bang mo yan unin tao, lima, sa bukong biya sin lima mo, sumod na pa sin tao lima. Unin mapasandong sin tao, kataan sin lima kita niya rihadun niya. Lima manusia, lima binatang, lima manok-manok. Way sumod pa umuro kay mang buko na mo rin kita mo. Sabab way roon, mapasandong mo bang buko namin bakas na simod palom sin hangkan da kumangi dain, pangikat mo patuhan bang bihanin hal niya. Tabiho. Tamam? Naam. Mahawang kako, mang takaw yan nun. Ini kau amo. Sa bukon ko biya amo. Kuyakan ka ito kumangin parasan mo. Lang to yan nun takaw, amo nakaw sa bukon biya amo singkatan. Sa amo da. In salaf mo kumbiya. In salaf, hiyangla nila yung kataan. Way pamusong. Parat sayahon ta na sa jabiya sing kabayta sin Allahu Ta'ala wayroon pagmana, pagpasandong ma'na halom sin u. Ampay kanila bihaun, amun salaf, bago, in kanila, aun tuod ma'na lima. Ito kimangi. Tamam? Lima tuod. Amo sa jalong niya mo kumbiya si lima. A'udhu billah. Aun na pagpasandong mang bihad. Tamam? Ampay khalaf. Miyari sila pa mo in pagtaon, pagtawil. Naam, sa pagtawil,
أو شروط أو أترانيا بالسرهم تاني يوم بalik mahaba sin insyaallah tubog-tub na kita ni muhkam man sin mutashabih sabab sin halqa sin pangadjian yan insyaallah taala wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wayrul dars was maghrib